Snadbijevanje sirovinom za rad zajednički je problem podkozarskih drvoprerađivača. Ova preraspodjela, odlazak trupaca sa naše regije na druge regije, a mi smo baš nemoćni sa drugih regija da dobijemo trupce. Veliki je broj sa strane koji dolaze sa ovog našeg dijela, a da idemo mi dalje, to su troškovi prevoza skupi. Dosadašnja praksa je pokazala da sirovine u razmjeru od 40 do 50% odlaze iz šumskog gazdinstva Prijedor u druge regione. Bilo je i slučajeva da se trupci izvoze van teritorije BiH bez ikakve, pa bar i osnovne prerade, tvrde drvoprerađivači. Jedan od najvećih problema je ugovaranje trupaca za 2015. godinu i mogućnost da se što veća količina trupaca zadrži na ovom području. Snabdijevanje lokalnih preduzeća sirovinom za rad dugogodišnji je problem, priznaju u šumskom gazdinstvu Prijedor. Razlog nepoštivanje zakona o šumama. Po kome lokalni prerađivači imaju prednost u odnosu na druge pod istim uslovima. Stav načelnika podkozarskih opština i gradonačelnika Prijedora po ovom pitanju je jednoglasan. Što više sirovine mora ostati u podkozarskom području kao podsticaj lokalnim drvoprerađivačima. U skladu sa zakonom zaključeno je da samo 20% drvnih sortimenata može otići iz Prijedorske regije, dok 80% sirovine mora ostati domaćim prerađivačima. U rješavanje problema uključit će i Agenciju za šume te resorno ministarstvo. Pokrenut ćemo inicijativu, jer to je i zaključak današnjeg sastanka, da se izvrši reorganizacija u srpskim šumama, jer ovakva centralizacija ne postiče uopšte lokalni industrijski razvoj. I desetogodišnja iskustva pokazuju da ovaj koncept javnog preduzeća u svakom slučaju nije dobar. Usvajanje planirane inicijative koju će pokrenuti podkozarski načelnici opština i gradonačelnik Prijedora bio bi riješen problem lokalnih drvoprerađivača s prijedorskog područja, bar kada je u pitanju nabavka sirovine za rad.